Shonkon enkoma wa wo hwe mesabre na odofo se nani de dikan a wo hwe eye channel ya na wabomoden a subscribe to your channel no e de ama ye na we mia notification bell no na wabomoden so a share e de ama eye afoforo se de be ya de ekoso e wo mayimu no dodo na etimi a kire wo mo adwen e de afa ho na sabre ya me ne wo kasai e de ene odofo ene ye ka no yesi nipa hwe ase ana nipa form body aya na eye kakra ebi nanso so no Ghana fododo na hu ne se da bi enwoma bi nhye da ensisusu ye emfa emma eye wo mu nte hu behia se ye nua bayi womo ebehwe na adwen mu ede ama no because nyoma bi enkoyi hwan asem na mekan eye Moesha budon se de mo amonim ne ho nsem ebebeto abonten mire bi atwam efa eye ni issues ni de kokko so afi na dodo na hu ne se nka ye nua bayi ya afa ni tirimu a enesa ebaye na afi wafa eye Kristo enu nti no se oye eye nyame eba a wo ye ne nneoma ewo eye kwano esom na ene yeda ekosore ya na ne waba abonten edinsem bi ababa befa eye John Dumelo eho na nensem ode betu gyan na etwetwe aso amadodo na ekan se da bi o Moesha de na ekoso bibia ye okay bibia sisiso because odofo mo be kaya enche ye bia na no kwase de ya na chese eye John Dumelo ede bebeto eye wono ankasa ni Facebook page so na wo de awrade ase ba chese o win eye the contest se ojina ede ama eye ayawaso West Wugon constituency on the ticket of eye the NDC enunti na chese ye woseboa na ekoso mo amunim se de akonya no ho apre yesi ba wono ankasa wonne ne yonko brebo afi na akame akoye se enti wahwubi eye aba eye womo entem eye Fred Nuama na ebra eye Fred Nuama drop out of the contest no epe na chese eye John Dumelo etimi ewene ye ewo ho no eye parliamentary no achese wo na ede ama eye awya waso West Wugon constituency no emu enu nti wode beto ho no menu achese nani agye wode awrade ase a wo kiremu ese sabre yi de ene wo mu nyina enka wo mu ntomanye den emomum na ene wo mu entimi enyenko enkoden na oman yi wo mu ntimi na ne nneoma eni na nneoma entimi enye den enkoyie no gidi yi nso se wo mu to ede ema na ene nya de ese wo mu ebe ensa ebesi from the biara eda Quincy na yeda esore ya Moesha take it to ono ankasa ni IG page eso Moesha memeka asem maganafo entie wo meme kire nsem maganafo entie na chese wo maganafo ate ase oye John Dumelo Mistress onse wo ankasa shock you wo se wo ye John Dumelo Mistress ne de ebi ane afa ne se housekeeper ewo fie ho no mo no aduane edema wo mo anase de ahi bi empaso de anase de ahi chese Ghana fo gye ho a wo mo enti ase because omo hwe John Dumelo ne wife se de wo mo si du odo wo social media yi so aba fontenten se de wo mo si du odo wo so atimo se odo ne de mu krogin mu oden ankasa na enne Moesha be ka se oye Mistress no na Mistress ya wo the video be kan ho video ni mu na chese wo posti ya wo twiro sa ensem no e wase no do for yan sebre ne yankoni ko hwe video no emfa embra na ye ba de to asonso media ba ababeso Odofo ene se video yi ena mani akwakohwe abayi na ho ena wo tro wa ase se Sexiest woman of God o si Sexiest woman of God ene wode emoji I love etuetu anani eto ho no tro John Dumelo Mistress ena no so sade sa emoji I love etuetu anani no esanso so ena tro wearing at every _thing_ from _ Europe
wode eto honum eka ho na no na dodo na eka se John we die wanya eye mescore din every eye Moesha honum enu nti no dodo na eka ne se adabi Moesha yes ade normal we nyina eye for eye cloud chasing ebinum nso hu ne se because of who say eye John Dumelo awene eye the contest se wo gina ede ama eye Ayawaso West Wugon constituency no enu nti ena bia obi ahyeda akwakobo eye ne pa se wonye sa nioma no emfa engu eye John Dumelo enu asana se bringe broni beka se ne credibility because wa wonim se eye mayi me ba na manyosem credibility ene competency dia aya na hu hia wo mo pa eye enti no se bibinya etochema wo sa nioma we mienu ho a ye beka cho so we incompetent ene biom so credibility aba form credibility no low ye nya kasa anyoma we mienu e de to wabrabo eso anase wo ye eye amanyoni na che se ye kasa anyoma we e de bata eye wo ho pe na che se wana montuo ewo eye amanyosem mu no eye atochema ekakra wana montuo anase wakoni abedie ewo amanyosem mu na che se eye sebio ensisisu eye enti ebinu ho ne se da bi ankoye se abna kokode ni bi na eye Moesha se de ne obeba no ababa bubo nkrofo din na woko na later on ababa ka se ye bipolar na se wo yes anyoma we anida ho pa de na na chese obi na hyase se enye bibi na ha Moesha wa adwen mu ena ema na yes anyoma we dia na ebia na obi na abo eye ne pa ema na ye de etu eye sa anamonu because wo mo hwemu a wo mo ne se ebia na sabio Moesha ye nhyeda anase ni healing process no wontimi nyeden enko emfa ensi ye enunti ena eha no ewa akwaniasa bebre eso because eba ne sem ena obi a wo bebeka se wo ye president na nadanko akufado wo ye ne side chick na afa ye nei wasa ba bonten esanso ba beka se wo ye John Dumelo Mistress na den na wo pesa wonye den wonye den na wo pesa wonka den na wo pesa Ghana fo enye den ehun enti so ohwe Moesha anamontu a wo tu ne nsam a wo ka ne nioma a wo ye ene de ekoso a because nanka nkofo nyina dodo na afo se Moesha sesen wi a enesa ye ne nioma na wo ye ne yehu ye na afo kwa asoro wo ye se na se dodo na hu ne se eye se utimi aba usi de nipa de usi so e wa abraboma obeye mistakes obeye nioma bi ube fa ye kan bibi se youthful exuberance ube di enu achi because o se wo youth ni mu enti no obeye wadun se bibi ani a any opportunity be ebebe bia no you take advantage of it but one hwe ni ye nsusu a na anhwe na ode wakọ wo se ye mu ana se de wakọ de ani kwanse wukomu but wo ma wani ba wo ho so na wo firi mu a enti wo mu hu se Moesha ese wa fanyame na wajan nkane abrabo no na fine fair enough de mo se yes nipa yes wo kwase apenense sana adwenti wetimi anya adwen satra na waye na adwen se de Kristo mu na obenante de na nkomu ni asen na so se no akwa yese ne ye bi ni nanamontuo bi no hyeda ne ni Kristo sum na so onamu no aso mo ya atonkwanta afa obi efa ne baabi koyese wakwa gina ti junction no ebi nam na ebi nam bi na ebi nam si hu baabi a obi efa nti ebi no mu ne se da bi se obi na hyase se de be ya John Dumelo wontimi enwin the tickets of NDC ewo Ayawaso Wugon constituency honom ne dia ene Moesha o manani na ho se wona obehwe se obi befa ne so ama obi dibre anase sebio tumi bi obi benya ahwere no na ebetimi de mfasode aboa temamufo ne dia ene wondwen hu mienu because ye hwe John Dumelo nansen ne farming na wo ye ya otimi hu se wa hye dodo na enkran mo mahunu se efuo anase nyuma kwadwuma no eboa emfaso ewom woye kwadwuma no nkyere se sebio ama degree anase wo master bi a wo anase wo PhD bi a wo no ebete so da bi wa ma ye hunu se eboa na ebeboa nsoso ama ye ankasa nsoso no sebio se ye kra ne o mede free baby no eso ebeye de ebetine nso ye ankasa ye nya ye de ne ye de na nso se ni nyina mu no impuntu a ebe na se ye mpene se ye pede
e de wo se ye bebre ye na wo na abaye suntu duade ama sa nipa ne dia e na wondwene ehu emienu anye sa wanhwe ya na ankoye amfa amanu odofo ohwe Moesha ensem o de bebeto abontin ya de na abetimi aka e de afa eye ehu na wo eye ensemfo bi ene afutusem bi ensoso e de ma eye Dumelo na wo de aba beto eye comment section ho no wakoso like videos no wa share e de amaye media ene ekia sikapa makram